Ko te wahana tuatahi o Pūkeko Tuawhā, ka tahi anō ka oti I roto I te Taitokerau. Na hine moana Baker taua whakaani I tito mō tētahi ao e tā mate ana te reo Pākehā I roto I te whenua reo Māori. E ko o kiri hia ana te whakaaro ki te whakapakari I te tū o te whare tapere reo Māori huri I te motu. Kei atuma mau harawira te roa nā ake. He whakaari e tū pōhewa ana I te taurua mano iwarau iwa te kaumaiwa. A ko te reo Māori, te reo tai ore ore. Engari, no he tērā reo. O he tino tawhi tōra atu tēnei reo. Engari anō te taurua mano rua te kaumātoru, me uaua, ka rongo I te reo, I te ao whakaari. Me he mea he pūtea tautoko hei awhina ki ngā kaimahi, ka ora te kaupapa o te mahi whakaari. Ko Ngā Hua Toi o Te Taitokerau e kahana te hora I a Pūkeko Tuawhā ki ngā minenga kōrero Māori. Ki etahi o ngā kai whakaari kāri tūpau ake me te reo, inui te tai ātea. Ko rāhui te rā tuatahi o te tautoru mano. I actually got a message from one of the producers that they wanted me to audition, and I was like, I don't know if I'm the right person. So, and yeah, I was really scared. It was actually the most scared I've ever been auditioning for a play. I am a professional actor, but this was one that was particularly nerve-wracking. Ko ngā tamariki, ngā pepe, ngā tamariki nohi, ko rātou ke ngā hunga e tino, katakata ana, mahi pene ana, haka oho ana I a rātou. Me te wawata nui kei harore rangi taki noiho tēnei mea te whakaari reo Māori. E pirangi ana mātou tēnei ope kia haere tonu ngā mahi whakaari ki roto I te Taitokerau. Ko he tīmata tō mātou ope ngā mahi whakaari I roto I te Taitokerau. Ko ngā tangata Māori. Tumo mau harawira, te ao.